салом бинандагони гиромӣ, хуш омадед ба барномаи хабарии телевизиони Осиёи Марказӣ. Сархати муҳимтарин хабарҳои имрӯз. махфӣ шудани парвандаи марги Умаралии 5 моҳа. ҷузъиёти нави қазияи ҷасадҳои селафанпечи 5 мардикори тоҷик. Мирзохӯҷа Аҳмадов: Эмомалӣ Раҳмонро пешвои миллат мехонам. ворид шудани юани чин дар бозорҳои Тоҷикистон. орзуҳо амалӣ мешаванд. Патенти кориро дар Русия тавассути почтаи электронӣ метавон дастрас намуд. суҳбати Муҳаммад Ҳасан Валади Алдадур Шанқитӣ аз масъулини аршади Иттиҳоди ҷаҳонии уламои ислом дар бораи ҳНИД. махфӣ шудани парвандаи марги Умаралии 5 моҳа. Юрий Серов, вакили мудофиаи хонаводаи Рустам Назаров, падари Умаралӣ, ба хабаргузории ТАСС-и Русия гуфтааст, санадеро имзо кард, ки ифшои ҷузъиёти тафтишотро манъ мекунад. вай гуфтааст: ман ҳуҷҷат дар бораи ифшо накардани ҷараёни тафтишотро имзо кардам. Умаралӣ Назарови 5 моҳа шаби 13 ба 14 октябри соли равон баъди чанд соати гирифтанаш аз дасти модар дар беморхонаи Симбалинаи шаҳри Санкт-Петербург даргузашт. марги мармӯзи ин кӯдаки тоҷик баҳси бузургеро дар ҷомеа барангехт ва ҳатто меҳвари гуфтугӯи Дмитрий Медведев, нахуст вазири Русия, ва Эмомалӣ Раҳмон, раисҷумҳури Тоҷикистон гардид. аммо бо ин ҳама модари Умаралӣ Назаровро бо иттиҳоми нақзи қоидаҳои бодубӯш дар Русия аз ин кишвар депорт ва ҷасади кӯдакашро бидуни ташхис дар Тоҷикистон ба хок супорданд. ҷузъиёти нави қазияи ҷасадҳои селафанпечи 5 мардикори тоҷик. ёфт шудани ҷасадҳои селафанпечи якбора 5 муҳоҷири тоҷик дар моҳи июли соли ҷорӣ сарусадои зиёде ба по карда буд ва намояндагии муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия ба дунболи он эълон карданд, ки ҷараёни таҳқиқи ин қазияро зери назорат мегиранд. кумитаи тафтишот бо гузашти қариб 6 моҳ аз кашфи ҷасадҳои он 5 муҳоҷири тоҷик исми корфармои онҳоро эълон кардааст. Иброҳим Аҳмадӣ, сухангӯи намояндагии хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия рӯзи 2 декабр дар суҳбат бо расонаҳо гуфт: ин нафар Ахмедов Ахмед Гаджиевич ном дошта шаҳрванди Русия будааст. дар рафти тафтиш маълум шуда, ки Ахмедов Ахмед бо ҳадафи дуздии маҳсулоти нафтӣ мехост аз зери замин ба сӯи як лӯлаи нафте, ки аз ҳудуди вилояти Орёл мегузашт, нақб биканад ва ба ин хотир 5 мардикори тоҷикро киро кардааст. ба гуфтаи тафтишот, ин 5 мардикор дар моҳи июл ҳангоми кандани нақб дар зери замин аз нафас кашидани газ нафасгир ва ҳалок шуданд. баъди чунин ранг гирифтани кор, корфармои онҳо ба хотири пӯшондани изи ҷиноят ҷасадҳои мардикорашонро селафанпеч карда дар минтақаҳои мухталиф партофтааст. Мирзохӯҷа Аҳмадов, фармондеҳи пешини Иттиҳоди нерӯҳои мухолифини тоҷик ва сардори собиқи раисати мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфта дар Рашт, гуфтааст: Эмомалӣ Раҳмон раисҷумҳури Тоҷикистонро пешвои миллат медонад. ӯ, ки ҳоло роҳбари хоҷагии деҳқониро ба ӯҳда дорад, ба нашрияи Тоҷикистон гуфта: ман президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро барои он пешвои миллат мехонам, ки сари ятимонро пайваста сила мекунад, ба пирону мазлумон таваҷҷӯҳи хоса медиҳад, онҳоро падарона дилбардорӣ намуда кӯмаки модиро барояшон дареғ намедорад. оқои Аҳмадов дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ яке аз фармондеҳони нерӯҳои мухолифин дар водии Рашт буд, ки баъди имзои созишномаи сулҳ ба курсии сардори шӯъбачаи минтақавии мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфтаи ин минтақа нишаст. соли 2008 Аҳмадов ва зердастонаш ба қатли Олег Захарченко, муовини фармондеҳи ОМОН, айбдор шуданд, аммо ин масъала бо дахолати раисҷумҳур ва ҳалли силҳои афроди Аҳмадов ҳал шуд. соли 2010 дар пайи амалиёти махсуси нерӯҳои давлатӣ алайҳи гурӯҳҳои Аловиддин Давлатов, мулаққаб ба Алии Бедакӣ ва Мулло Абдулло Раҳимов, номи Мирзохӯҷа Аҳмадов дигарбора расонаӣ гардид. ӯ ба ҳамдастагӣ ва паноҳ додан ба ҷангиёни Мулло Абдулло айбдор шуд, аммо баъдан эълон шуд бо мақомот ҷиҳати безарар гардонидани одамони Алии Бедакӣ ва Мулло Абдулло ҳамкорӣ дорад. аммо ин ҷонибдории Мирзохӯҷа Аҳмадов аз рӯи гуноҳи худ шустан ва тамаккулкориву хушомадгӯӣ ва ё ин ки аз рӯи садоқат аз вамо пӯшидааст. таъкиди фармондеҳи пешини Иттиҳоди нерӯҳои мухолифини тоҷик ба пешвои миллат хондани Эмомалӣ Раҳмон дар ҳолест, ки чанд рӯз қабл Ҳаким Абдулло Раҳнамо, як масъули маркази тадқиқоти стратегӣ, дар матлабе навишт: пешвои миллат будани раисҷумҳур мавзӯи савол ва баҳс нест, балки як воқеияти таърихӣ ва як ҳолати комилан табиист. пешниҳоди пешвои миллат унвони додани Эмомалӣ Раҳмон моҳи апрели соли равон аз сӯи Носир Салимӣ, раҳбари донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ, ва Холмамад Самӣ, декани факултаи равобити байналхалқии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон садо дода буд.
وارد شدن یوان چین در بازارهای تاجیکستان. مقامات بانک ملی از روز 2 دکبر اعتباراً یوان پول ملی چین را به معاملات آزادی بازار وارد می کند. 1 میلیون یوان مبلغی که در نوبت اول به بازار تاجیکستان وارد می شود بخشی از 3 میلیارد و 177 میلیون یوان یعنی معادله حدود 500 میلیون دلار است که در دوام 3 سال آینده تدریجاً در اختیار تاجیکستان قرار می گیرد. سازشنامه مفصوم به سواب ماه سپتامبر سال جاری میان بانک ملی تاجیکستان و بانک مردمی چین امضا شده بود. رئیس بانک ملی تاجیکستان جمشید نورمحمدزاده که در تصمیم مذکور در برابر وکیلان مجلس نمایندگان شرح میداد گفت این تدبیر برای کاهش شدت بالاروی قرب دلار و هم کمک به صاحبکاران تاجیک صاحب تجارت در چین مساعدت خواهد کرد. تحلیلگران اقتصادی میگویند با معامله آزاد و رسمی وارد شدن پول ملی چین اقتصاد دوم عظیمترین جهان در برابر پیاده‌سازی هدف‌های سیاسیش بعضی ریسک و خطرهایی را برای اقتصادی کشورهای همشرک و وابستگی خود دارد. پتنت کاری را در روسیه توسط پست الکترونی میتوان دسترس نمود. چهارشنبه 2 دکبر وزیر حکومت مسکو رهبر دپارتمنت سیاست اقتصاد و رشد در ولایت مسکو ماکسیم رشیدنیکوف درباره تغییرات مثبت در ساحه سیاست مهاجرت شهر گفت نتیجه اساسی و از همه ارزنده که برایمان امکان پذیر شد این به دست آوردن قانونی‌گردانی مهاجران مهنتی مهیا نمودن شرایط کار هم برای شهروندان روسیه و هم برای مهاجران است. در سال گذشته یک قطار قانون‌های جدی به امضا رسیدند که طبق قانون‌های به امضا رسیده حجت اساسی مهاجر مهنتی این پتنت شده بود که مهاجران این حجت را تنها از موضع سخر و مسکو به دست می‌آوردند. باجی در ماهی پتنت تنها در ولایت مسکو به خزینه دولت بیش از 1 میلیارد روبل درآمد می‌آورد. در آخر سال این نشان دهنده به 2.5 میلیارد روبل میرسد. رشیدنیکوف میگوید سر از سال آینده ارزش پتنت 5 فاصله زیاد خواهد شد که تا 4.2 روبل میرسد و این به سبب افزایش مزد کار در شهر است. او قید کرد که کارگران مهاجر برای شهر این ضرورت افکتیوی است. بزرگترین طلبات به چنین کارمندان در ساحه‌های تجارت، خواجگی منزلی و کمونالی و ساختمانی احساس می شود. در سالهای اخیر نظارت از بالای مهاجران مهنتی پرزور کرده شده بود. با مقصد به دست آوردن کار مهاجران میبایست امتحان درباره زبان، تاریخ و حقوق روسی سپارند، از معاینه طبی گذرند که از این بعد گذشتن از معاینه طبی حتمی شد. ما امید داریم که مهاجران کاری این تصمیم ما را میپذیرند و قانون‌های موجوده را رعایت خواهند کرد. همچنین رشیدنیکوف قید کرد که باید مهاجران کاری از کارفرما طلب کنند که شرطنامه مهنتی بسته شود و در عکس حال خوبترش برای کار کردن بدون شرطنامه مهنتی راضی نشوند. در نوبت خود مقامات شهر نیز برای آسان نمودن به دست آوردن حجت‌های لازمه برای مهاجران تلاش‌های خود را خواهند آورد که این آماده سازی یک قطار حجت‌ها برای با آسانی دسترس شدن پتنت میباشد. تا به حال مهاجران برای گرفتن پتنت به موضع سخر و دوبار آواره میشدند و اما از این بعد کفایه است که یک بار آماده حجت‌ها را تسلیم کنند. ما نیت داریم که مهاجران مهنتی برای گرفتن پتنت تنها به مرکز عریضه تسلیم کنند و توانند مجوز کاری را توسط پست الکترونی دسترس نمایند. ناگفته نماند که در مقامات امروزها نظام معین نمودن حیثیت مهاجر توسط پتنت در حالت کارکرد قرار دارد. قید نمود رشیدنیکوف. در تورنمای پیامنت یک مصاحبه به نشر رسید که در آن محمد حسن ولدی الداد شنقیطی از مسئولین ارشد اتحاد جهانی علمای اسلام و یکی از علمای مشهور عالم اسلام در حاشیه کنفرانسی بین المللی در استانبول ترکیه مسئله ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بررسی کرده گفته است که ممنوعیت حنیت و تروریستی خواندن آن توسط مقامات تاجیکستان خودعملی تروریستی است. به نظر این عالم شناخته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سراسر جهان همچون حزب معتدل شناخته شده است و به هیچ وجه امکان ندارد که آن را همچون سازمان افراطی بدنام کرد. محمد حسن شنقیطی همچنین تاکید کرده است که حزب نهضت اسلامی به عنوان یک حزب معتدل و میانه‌رو در حکومت شریک و در پارلمان این کشور کرسی داشت. حنیت همواره به وحدت و یکپارچگی در تاجیکستان تاکید میکرد و برای همین با حکومت قانونی با وجود اینکه نهضت به یگانه پرستی و فسادزدگی آن را میدانست تنها به
خاطر خللدار نشدن صلح و وحدت همکاری میکرد. تا این شیخ علی قرداغی مسئول دیگر اتحاد جهانی علما اسلام روز 22 ایول در کنفرانس بین المللی اسلام ضد افراطگرایی دینی و تروریسم در شهر دوشنبه استبداد و دیکتاتور را از عوامل رشد تروریسم خوانده گفته بود. یکی از سبب‌های پیدایش تروریسم در جهان اسلام نشو نما یافتن اندیشه تندرو در زیر سایه استبداد، دیکتاتور و زندان‌های پر از عذاب است. او راه اساسی برای معالجه اندیشه‌های تندرو را در استفاده از اندیشه‌های معتدل اسلامی نامیده بود. قابل ذکر است که قسمی از علمای جهان اسلام افراطی و ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را خیلی دردناک قبول کردند. بینندگان گرامی، این بود چه خبرهای امروز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.